Чынын айтсам, туғандар қызмат қыла албай атам. Эми баштаган иште аягына чейин бүтүрүш керек болчу. Анан видео чыгара албай калдым. Мына ошол себептен туғандар бүгүн өтө аз акча түшүптүр да. Күндөргө салыштырмалуу айткандачы. Бүгүн жалпы туғандар 565.592 сом түшүптүр. Ал эми Аламидин базарга байкелерибиз чыккан экен, 23.114 сом түшүптүр да. Бунун бардыгына аз акчанын түшүшүнө мен себепчимин. Анткени мен кыргыз элине таркатпай калдым. Күнөөкөр менмин. Сіздерден сұраныш туғандар, дағы видеоны тарқаталы, дағы мен дағы видеоны көп шығарайын. Иншалла, урматы туғандар. 1-2 күнді, мен өзі 3 күнді мақсат қылдым әлі. 3 күндің ішінде мына ушун ақшаның бардығыны чоғылтып, Сапар Байкенің қолынан қарматып, Сапар Байкени қызына жөнөтүп, қызыны жақшы бір операцияны қылып, қырғыз еліне қайтып келүүсүн мен тілегенлем да, Алладанчы. Эми туғандар бардығы Алланын буйругу менен болот экен. Инсан айткан эмес, Алланын айтканы болот экен да. Бул акыйкат. Азыр эми туғандар жалпы бардык сумманы мен сиздерге айта кетейин. Жалпы сумма туғандар 73.805 доллар чогулду. Дээрлик 0,5%. Тагыраак айтканда 48-49% чогулду туғандар. Эми туғандар дагы 50%-ине аракет кылып берели. Бир жакадан баш, бир жеңинен кол чыгарып. Эми туғандар мен садаканын фазилеттерин айтпасам дагы сиздер билесиздер да. Анан туғандар мен сөз түрүндө финансовый бир материалдык жактан жардам беришим керек бекен, менде мүмкүнчүлүк болбой атат десеңиз, ушул видеону жөнөтүңүз эле иншалла туғандар. Жөнөтүп, репост кылып, лайк басып коюңуз эле. Иншалла Алла таалам сооп берет ошого да. Анткени пайгамбар жакшылык менен жарышкыла дейт. Ошол нерсеге сиз амал кылып атасыз. Жакшылыкта жарышып, бирдиктүү болуп, сиз садаканын чогулуусуна, байлардын бергенине сиз себепчи болуп атасыз иншалла. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, 50%-ны бат-баттан чогултура видеону репост кылганды унутпаңыздар. Аз калды туғандар. Бүгүн сууктун күнүнө, кардын күнүнө карабай Сапар Байке кыз үчүн аракет кылды. Анан туғандар, эң башкы маселе туғандар. Дуа. Дуаны унутпаңыздар, а?